Kadiasa puniki ngawiwiti ide gawan waisan puyana manganike uduh cening agung sang Prabu jana mejaya kidewa kawenan tutur tatur sange maku tamu nabi malih ngening separendikan catur margan punika dharma arta kamo kandenipun apa aku nyanyi ini dharma arta kamu kakane mukse saluwire pawakannya soang kaos catur waduning gening penyuwada tegasa jika ugi ni mangkini dewa miarsa ya mungkin soang-soang suksema udawi dikena ipun nah iri kiwe andan pangguakan nenten jedok hidewan tuk ngerah makus amin punika tuane iring-iring ustaz harus samus saya presiden aduh hidewa ngenia daging nyawen dan kewilangan dharma arta kamu moksane hidup
panglihio ring pustakane puniki ya kasurat kiri-kiri saros amus saya nenten wenten kaler kripto ring pustaka sanesio iyan iki dan apa ini mustika kau taman sastrane yen dan para sida ring saresamus caya puniki kepanggu kantuk idewo dan jandra nenten presida pangu dewa ring pustaka sanesio tuaning ngayu waktu mulo nenten kesurat itu mong Sang Prabu Janu Jayu Kidewo nah cendek ini dua akhirnya itu jenis nah sehananing daging taku kediak mikane sane krida kasurat ring pustaka sanesiosan wiwitane wanda kaketu saking ngriki saking sare samus caya wenten ining sampun wenten krida utawi kasurat iki pasti ke wenten panggo video ring pustaka sanesiosan ring Sang Prabu Janu Jayu Dewo ring sakuning sarwo mauripe sarwo pranine ring merjo pageng wandasa duadi
kesinahan wonten penyruwadiane mriki kemerjo pada mangga masari lho manusia kaos dados jatmu walungan kauburon wonten penyruwadiane dados manusia ane presiden terus laksanane jale manusia sane presiden mopo padi mekarmo sane kaon makom uang kecil kaon subur subur karmo warna yang pasin parisola sane kaon sane asuku karmane punika jeneng Sang Prabu Janmejayu antuk lakasano jalarane mucekang parilaksana sane kaon punika takos asubu karmane wonten musedane antuk parisola sane becik sarwa rahayu balani dumadi jatmu wonten kadiasa punika jeneng Sang Prabu Janmejayu kautamane presiden nyruwadi dados manusia mriki jagate